Achi church worship service we tripong topic na the purpose of worship. Ko kurum we karin the itumli mi haidale. Tripamaka Matthew chapter 4 verses 8 to 11 he in a pare. Recap the tangkul to hena pake laka shapshi tila pangorum kwai sa say. Tripam hi chipina chishuli rakaswi. Chishuna baptize sa kwe laka rehi kwe laka chuitili lam hangli. Sa make sure hangmati tang ka kumena siya wasa laka ka pamatam dhran. Chot haire van haire ka chatam sran chili chipi china ralaka ali jang rayange. Kachiwi kharachan chiwe na itum pok kwini. Chili ana proposal katum test jang katum level katum mena chipi na chishuli rakyang. Jena katum chiwi nga jaili akkalila chishuna awi ka sui chili matsangla mai khaya sampangta chipi mai ka shi sampanglaga sadawi kachiwi kharchan chiwe na itum hi kap ka khwine. Matthew chapter 4 we verse 8 hili chipi jina ali kapung ka chuivu akhali khwikalu shita kala og twili khalai ungrom sai koro chithaida chiwi tekkamate ngashanyang saka. Verse 9 kala ali hanga nana ili ngakhum sham da khorom haya kha nali ina sai korhi mira. Verse 10 Jena jishuna ali hanga tulu satan kachen hi thata kapi haidale nana nawi praho vareli khorom phulungra kala amangli otram matsagi kachina 11 kannawale Jena chipiji awi ena twihawa kala yanglo kazingrao bingna ali otam rangathami he rawi tuine. The passage that we have taken for this morning's message is Matthew chapter 4 verses 8 to 11. Verse 8 Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdom of the world and their glory. Verse 9 And he said to him, All these things I will give you if you fall down and worship me. Verse 10 Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. The last verse says, Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. This particular passage is taken from the passage where it talks about Satan coming to tempt Jesus, to destroy the plan of God and to thwart the ministry of Jesus Christ. On the basis of this text, we have entitled this morning's message as The Purpose of Worship. If I were to ask you a question and say, what is the reason that you have come here this morning? Definitely you will answer me back and say, I've come here to worship. Yes, of course. You're right. We have come here to worship. But we need to ask one more question. When we worship our God, are we there to do our will and desires or to do the will and desires of God? Today, there are so many so-called worshipers trying to find the desires and the satisfaction of the worshiper rather than truly worshiping the honor, the King of the kings and the Lord of the lords. And that is the reason why we have brought up this topic today, to reevaluate
and to see the true purpose of worshiping God. Worshiping God is to praise and exalt and adore His name because of who He is and what He has done for us. Worshiping God is to acknowledge His blessings upon us. When He blesses us, when He blesses His children, He wants to know how we are going to react. And He wants to know whether we will continue to be faithful or not. And when we worship God, it simply means to surrender at the feet of Him whom we worship. And today, when we look at the people who are worshiping in and around this city and beyond, we see that many people are going to church on the basis of their friends' invitation, on the basis of the pressure of their colleagues. They go to worship to a certain place because that worship place is nearer to his house. And therefore, if we are worshiping God in order to find our conveniences, then we are worshiping in a wrong way. When we worship God, we ought to worship God in order to please Him. This is what we ought to know. Hi pa hi itum thai plung gi chi what ne. Khokrum lira laga aji itum na. Khokrum vasa, church vasa, gully vasa, rally korum sa jaka, mega chungan hangi. Ai church issue ishim jangling a nai gajena, hilika chiko ishiva. Kajaka. Ai ishinaw na chilika jena, imasapam to chilika chine. Dang the cleaka. Chilivaka lakasa hearing pa, nak chin the vashi with Charlie. Chong look gasaji, uklungo kushok look gasaji iwo. Satisfy sanae, niyang nae, jena I ashu worship gasali vangrong nai. The gang mila lady. Oi, Kurnoping no shimkurno, Chilivalo the hang jena. Tomigang another year at the clender. Kachila zangai. Kernana, rally korum gavai, kapatran. No winningly, itum winningly some plungi jakana. Very rally va apam gachivali, atam gachivali, korum bai. Rally korum he, atam gala apamna, limit masahim. We can worship God anytime, anywhere. Because His presence is found everywhere. Chita how the itum na kapatran, taplungi jakana, rally ko krum taran liver, itumaniang kung kapamanim ko. Lagasaji niang naive as ajurim pai, no rimpag vai ko krumanim ko, kokrumli, itum taplungi jine. Kerna na korum the clepana, nali niang unkavai, korum the cleni. Nana kokrum lijang, bum kong machamada, akramakai bed and chotla, and the pamada chotna salan uklungi, third sari and a later, run and young kong uklung sata, korum teleka, quisum for a day. Couldn't we shong ever? Ah, achi we kokrum moring palamani, a kashanga side, a kram juhuide, a page juhuide, you were moring patere. Cut halala, no winning third sari and a korum the glaji will run a tame the leka. Never arila so coming suching for a day. Inni we nyang kwai kapamaning mane. Rally a pum and nine outer. Kajikatamin and the pressures outer. Horum delay jaika. Naja no in young kong pats at delay. Nelly pressure gasapa with a panning unshung kwai pats at delay. Cover rally horum duckle hiva. Iwi very vrana. A kava being with a kava, unnao being with unnauna. Iwi kokromania mung niklo chang kachipachi rinsit and itum palaga korum gigajine. Itum with taxi. Matthew chapter 4 with tax. Kushoka haihi. Jipina jishuli raswilaga ya. Rawin now merehi. Ara ministry sapo horo. Pau kamata shopo horo. Awi ungram wi maramli. Mipingli hang maron milaga babkata.
mà tại mấy car ta vào rồi tới ý cái thảo sau xí lơ ta nín chốt lắm ấy nè mà lồng rình lắm ấy nè Giêsu bắt chát cùng là cái suy ha cái saจะไม่โจห้องมาที่ทั้งอภัยลำลีจิชุลีจิปีน่ะจางรักขยังวิ passage ลีอะไรฮิลีอิทมนะริกับตะอาลีโชนั่นเป็นเราอินนาวเมรนะจาก็ลุงกุยฮีคุมวยอ่อนสกแต่รักก็สวยก็จิชูนะจิลีก็สวยจิลีมันจังมันเองอันนั้นหันก็ต้องฮีBible ตุยลีไปสินซาลกะแต่ละกันนะ Deuteronomy ลีไปสินซาลกะงานกามิเสร็จก็คืนนี้ลีอันนั้นละอาลีท่านลุชิดลกะครมชิมุยอัตโตลีท่านกาลกะจุนะเห็นนะงอกตาลุนั่นเลยก็เห็นธรรมศาสตร์สักมันก็จริงเราปิงนั่นเลยรักคุยรักย้อนคุยเอาเลยจิปีฮิละ Bible ละไทยเสือก็จีนเวลาอีกพักเลยก็จะปีนอะไรที่ Bible นั่นหังปะปะแม่ก็อันนั้นหังไงที่ชูนะผมก็รักจักเอ็นงหันกามีก็กระทุ่มอาลีเทสกันก็กระทุ่มฮีนั่นน่ะอิลีคุมชามตะครมายก็ก็พงกุจุยท่านก็เลยจังคุมชามตะครมายก็ถ้าได้ก็เลยอุกงกรมก็ต้องฮีนั่นเลยมีเอาเลยดังไงจะปีละอาลีครมก็สักไงเวลาละอาลีคอรุมเงสักไงอาจีทำนาริงดักเลยทอดฮิลีเลยจังคอรุมเงสักไงมีมันเลยจุ่งก็เลยเตะข้อครุมก็จีเฮียนิจังลักเอก็จุ่งกันก็ฮาวเออยู่ว่าไงนะทำนาไบเบิลก็ปาทรัน worship ก็จีตุยป้าฮี worship ก็จีตุยป้าฮี76 times simple present tenseนะสิมพังเรใช่นะ present continuous tense ใช่นะ worshipping ก็ใช่นะ 5 times สัมพังเรใช่นะเอทำนะworship ก็จะไปนะ simple tense ไปนะ108 times สัมพังเรใช่นะ past tense ไปนะ76 times สัมพังเรแล้วก็worshipping ก็จะ present continuous tense ไปนะ5 times ก็ต้องเฮียงอารมณ์ละ189 times ขอรมโลขอรมโลขอรมทะเลขอรมไฮเร่ขอครุมขอครุมขอครุมก็จะฮีตัวไอ้ลักเอ็นะสัมพังก็จะเนี่ยตัวฮิลีอิตุมุยก็คลาดอิตุมนักก็พาทรันคิคลจากก็ Old Testament ลิก็พาทรัน Hebrew ตัวลีชักกาแต่สัมพังก็เตะชักกาก็จะวิก็คลาดบ้านนะ to bow downงามจังเลยก็ขุกที่จังเลยก็จีเลยขุกที่ก็จังจีลีก็จีก็ท่านอาปังฮิตแต่ตรามชกเลยก็ขุกที่ก็จังเลยก็จีก็ท่านอาปังฮีเพย์วิอาจิงขณีอาตงขณีจีลีเปิดให้เลยก็ขอครุมเลยใครก็น่าอาปังฮีขณีฮิจังลีให้เลยก็งามจังเลยก็ขอครุมเลย to bow downงามจังเลยก็มาชงจังเลยก็มีอาควิเพย์จิงลีอาจิงลีขอครุมจุลีชักกาแต่ทำในสัมพังเร่จีขังเดย์อาราม c เอ็นะอิทุมวยกรีกนิวเทสเมนต์นี่ก็บาดรันมิกซาลก็สัมพังเร่กรีกตุยอาราม c ตุยลีอิทุมนะเซกิตก็จี prostrate oneselfก็ต้องตรามช็อกเลยก็จังมีอาควจิงลีแต่ก็ปั๊มจิลีก็หังเนี่ยอีทำนะ pros คุณิโอก็จีอาควละสัมพังเร่จีนคิกละจะก็ to kiss the hand to show reverence the hina Persian เป็นวิ version เนี่ยก็จีก็ท่าลีนั่นน่ะว่าแล้วก็อาควานนี่แต่ปั๊มทะเลแล้วก็อปังนาวลีก็สิ่งคุยแล้วก็แต่อีนวีอัดสิ่งลีเลยคู่อีนั่นเลยขยายชีรุคู่อีนวีอดน้ำมันเถรุคู่อีนวีนิยังคงสารุคู่ never ก็ฮักก็คู่ never อีลีจุยเมคู่ก็จีวี expression นี่จีโมจีก็สาจีแต่จีก็สาจีจีพี่นั่นเลยจีนินจังเขาเถอะจีชูลีจังเราองรำคุยกี่จีบ้าเอาไว้หนาวหนาวตรงจีฮิลลักเอ
Ali ina sui kuyai ka sui li zangai ka rivrawi atang rivrawi plan ji ina sashman aura sakai aura ji thai ka ina Ali wi gai ne ka ji plan sem la ka khrane jena ara hili hang da klek ba na ki kla ja kha hili itam na ka pa thran Satan na ji sa kuyai ka he has thwarted the plan of God which has to be continued through the teaching and preaching of Jesus Christ. Ara teaching lama sa limra preaching lama sa limra awi ungram lama hasok limra ponda ana proclaim sai lago hi ungram le ta saya ka kikla ja ka chipili rivana he is the princess of the darkness of this world chite og thui tang kamang hi wi ungnau ji anei og thui hi wi jang og thui hi ungnau ji anei ja ta chipila ji short ka vai authority of rana maya ka chino theology ni ji jili phesin za laga ji pina ji shuli approach ka sa ne ka ji shuna thai og thui hi wa temporary ne hi wa temporary ne hi wa ka shina khamang manai I wi ka tangma ka vai ungram leitale ka ji shuna thai Second Peter chapter 3 we verses 7 to 10 pa ka og thui hi masang mara may na chita hora shiman hora ka chi maram le hang ta leite ji shuma khai mang neng ka chino jana ana kyak ka khamatha og thui tek khamate da hang ta I thumai tax na og thui tek khamate ka tum ji thei ji mo ka thalala jili ma ka haw mane iwi ungram ma hili matha mai iwi ungram ma hili pong mai ra iwi ungram ma hili sheng mai matha mai wa mai ungshung wa shung mai ta le ra ja haw ta Jesus Christ na awi ka sui jili machang lak mane ara itum na tha ka khokrum hili aniwi khar chanji da darang sung la ka ara yi hauta Jesus Christ ka sui jili mata jang la yi ana yi la ka za hauta thulo jauta ji la za hau Jesus Christ continue satwi haire ara khokrum hi third sariana thaise ja ka itam na hili khokrum hi we akai hi kim mai kla ka ji ka thai da kar sai khokrum hili apong ka chung hai na ka ji ka thami na mai khai masot la ka sa la khokrum ne sia ka sa la khokrum ne khammi hi la khokrum ne khangna hi la khokrum ne ha ka shok hi la khokrum ne da ka chung ka khokrum hi we akai hili kai ka chung ka khai shok la ka hang itam na sampang sare hiwe nga chaili ara itam na khayang dharan masot la sa ta khokhurum ka chi hi toy lak in a shai Psalm number 150 kala matai la gana 147 48 49 50 ping pa ka khokhurum mai masot khmi mang Bible ka badran David hi khokrum li ka shumlak khay mine kachi thamna sampang re hili itamna confuse sa gaya term akha shichin ngui da kleya context ngui da shichin da kleya akhala terming ai marak li itamna ka sha sampang ai praise and worship team praise and worship kachi here hipping hila katonga changnar gai kho masol kami kala khokhurum service ko tong he praise and worship ini jena itum no jili lang me the praise and worship team the holy futala ka ta ka team chimangarla khangate wa praise and worship li ma changthurla ka chiwi specific sa lakena kakala chi kushok sa ja ka jang jena chi pa cha ili hanglo ji sik cha chi team chimang maning mane raka chip tokle itum ko tong hi praise and worship team ne jena ka jigata na masot la ka sali than mi tle ka ituma samis la ka saping to hoki jine ki pa hi not sala ka itum chadwa kwaila sage ki chiko ara khokrom hili kan kana ka chung ka sampang ka chi
ข้อครุมฮิลิกันกันนาคิมไม่สัมพังเลยจ้ะก็ขังใช้กับขนังทรานฮิลิละข้อรุมาค่ะ it is our pain and sorrows worshiping God eases our pain and sorrow อิตไม่ขนังขังใช้นิ่งก็จอทีละรายลิข้อรุมาก็วันนี้มีกระจุงกุย testimony เลยสาระขนังน่าเอาแต่ว่าไว้มาเลยมาแต่จังchurch ที่ว่าแล้วก็ครุมแล้วก็กระปั๊มแล้วก็นิ่งมาทิ้งไว้แล้วก็เงาแฝงไว้แล้วก็ฮันนงเอาเต้ก็จะขัดจังก็จุ่มเขาเลยพอเล่นสายเลยสิละเจลลี่ฟิลิปปีวีเจลลี่ปั๊มแล้วก็อันนี้เลยตกสังหาวแต่จังเช้าแล้วก็ขนังลักอันน่ะอาสาลังเชยแล้วก็ปั๊มตะเกียบตั้มทรันอันนี้น่ะคิดสักเลยจะก็ they sang hymns Paul and Silas from the jail and they began worshiping God ข้อรุมลักเตอันนี้ข้อครุมลาซาแล้วก็มาสอดขมีลาซาแล้วก็จังจอดซาแล้วขนังซาแล้วขี้สัมพังตุขี้สัมพังก็เลยจาก็อันนี้ริงพาวตละมาแฝงไม่เอาตละขังเชยขังไปไม่เอาตละก็เลยอันนี้วีมาสอดขมีร้านชามีก็จะอิทมนหังไปก็จะคิดวังเลยจาก็อันนี้นะข้อรุมเดลาซาตะเกลียต้มสรอนจิลีมารีข้างเวียนคลับก็ให้เกตมารีวิเกตอินเดนเลยนู้ขนุกแล้วก็จะช็อตมีแต่ก็ต้องฟรีซาวีอันนี้มั่งมาจิลเจลจิลิปั๊มตะกลิปิงก็ต้องเลยมาหางเงินช็อตฮาวีก็จิคาร์จันอิทมนักก็ปัสสัมพังจินตะเลยยิสูคริสต์นะที่นั่นนายตั้มลีขันน่าวะ Lord's Supper โจฮินาอิทมัยขันน่าวะพากจิตจัดสารุโคแต่อัตมลีอีฮิทุยให้เลยล่ะอีลิพันิงก็ไว้สักกี่จิโคแต่จิตจัดให้เลยก็เกตเซมันยามกุยจิลิบ่าวเร่ก็จะตั้มสันจิลิคิดสักเลยจะก็ขอครุมลาซาละก็ว่ามันฮาวีจัดฮาวีก็จิตมันสมบังตะเลยโคอิทมัยอัตมัยยิสูคริสต์วิสักขังเทปิงละจะชูลีขังกาลก็จิมไกเร่ก็จิตรันอัตมริงก็พายนะฮันนงละก็ขอรุมละก็ปะเมย์ก็จีชาตะเลยก็จุงก็ขอครุมฮิลีอากายกุหงละก็จิกละขมันนาก็จุงก็เลยตะเลยก็จีพุทธกุศลเนี่ยข้าอะไรอิทมนะฮิลี then what is the basic purpose of worshiping our God ก็จะ question ให้งานจริงไงฝึกจีเนี่ยIt is my primary purpose. It is my basic purpose. Worship sadakle hina kiklo jako to exalt our God. Number one. It is my wangai na it is my shongai na vari vrawi shong ali. Ranali masot mitali ko nava akwa ko nava kahaka ko nava kachuye ko nana ili hakmai ko nava sai ko rasak shap ko. The it is my shongai na rally kanga kami masot kami.ก็คนนี้ลี worship จิลิงโซดาอันน่ะอิทมลี response กันเลยเต้ไรอ่ะคริงอ่ะวิราสาวโมกเทียวิรามันนิงเลยคริงอ่ะวิราสาวดาอิทมน่ะวิราอีวันนั่นลีคอรุมตะเลยนักพานี่นั่นลีมันสดมีเรื่องนั่นน่ะซาตะกเลยจีอีวันมายังไงโคตะขังตรังอาชัยชาลก็อันน่ะ react ใส่ and the reaction comes in the form of blessings there is a blessing in worship ฮิปาฮีทำไทยพลงกิจเนี่ยโคครมิลีโซกมีเลยโคจิมันนิงสาสิกจ้าอีวิชันคุยเลยว่าจังจีชันคุยก็ให้มีกระจุงกันจังกับอะไรตะคุยจีฟังกันนะจีลีริงกับพาขมาทันเลยเขาเตอจีลีชันคุยกับไปเลยเขาเตอชิดสังเตอจีฮันเตอมีกระจุงก็รัดตะเลยฮีพาขรานะตะเอียวคุยจีไม่ชุงลักกายอดสักไอ้นี่อะไรอิทมนะฮิซาดกเลยฮีรัลลิมสดมีกวายสาวก็เลยจู reaction ปานะอิทมนี่สอกมีตาชุงเอกจีเทียเขาเตออิทมนะซับลงกิจปานะถ้าก็ข้อครมฮิลี praising and worshiping and adoring God minus my desire my satisfaction my ego is equal to blessing ก็จะไปอิทมก็ไทยตะกระใสชิมันนิงเลย plus my ego
my satisfaction my desires and dreams jagava is equal to 0 analam khimra sokamila matapa pamra itmo iko hile lago ila kachi kata akasa shabda klenda ila akavanda ila kashanga khangama khareyanda ila sapai se nga zanlak mchimna se ha rakatha ina mitak laya atang iri khalak se hili khura tak lego tang nga chaili iwina atang chungmai kap khak mai kap air se to khami hili ama khwege chine mina thai vairo no to khami hili ama khwege chine ga chi tum thai ping aire ramai naw pa prevu chiwi khami hi ko tong na miser laka Cui nga chai jili lupa sanau khani prevachina ting tara horsang jena chishuna ksai na khayang laga achi khuira da klei hi nga chai hili chungmai kap ta khami hi prev hi na taire tangai jite maram ka chung khale ka chi ka thami na mi na thai khwai wang khami hi khokrom wi akai akhane ki chi mamlai ki chi ka chi ka thami na ba chi thai pai khwai wang rao to mina there good and your reward is received na sampang hai re ka je mina nali there u hi pa ya murd le te ka dai sam mangai re and that's the end ku bai re ka number 2 ka khane li ki wang le ka ka shang khale ping na chung ra sam da li ya thum chung le le ka juwe na ka tai chi ra ka mi ne ka prev hi na ba ma khale juwe na ser shok la ka khami ne uklung wena ka changkat ka shenga khmi mili la show off magasa ko thara uklung wena ya chot la jang rawi wangna jai ka to khikra saw da khokhrum jili khira dak le hi ko sang hawe awi nia um kap hawe ka chi thum sambang ta le kho jena ara to praise God and to exalt him for who he is and what he has done for you and I is one of the purposes of worship. Khokrom hi rana rali khorum khawai ya rana ili kon mite rana ili gchat rai mite rana ili more phyaw mite rana ili shanwai chomwai mite rana ili ngayan khawai mite rana ili wat khamtha sam bang sakte rana ina ning chang da kle ga haw da le hi sam phang sa khawte jiwang na iwa yo ina masa kharji ana sa ka shap mo gji thai te I khorum te kachihi itum legi chine kala for who he is we worship him ki pakla kachi khang sa wi ka thai wi wang very right ki pakla kachi thai khangai thai ka the more we know him more personally the more we feel an ngachi thring mai te ki pakla kachi thai khangai thai ka jang ngachi thring mai kharchana ka hangai mikomo wi khang cha kharchana ka tamagli I college li doctor of ministry wi din sada program director sada le laka room naw li pam le laka mia ka office le ra sak chin ra laka nashiwi program director li samphang kai tarang jen thala chamlo dang ai nashiwi program director la pa li samphang ngai dang ai ta khi kham tham ne ta champam lo awi attitude chik teo ga ina thei hai da ine ga chi ila mahang shokang ga chi sani jena ai even na shi director bali sam mangai chi ne yana ta ka ta ina room li changai la seat li pam changai la changlo to ho jena changla ka table chili program director ta ka pi gai the lo na program director la me na khitam khwi the kharchanji sawa man laka arama mi hi pa hi program director lomo mi pa hi ga sami lomo mi pa hi na ilinga chomi pa ra lomo hi admission pha kharano mi pa hi wi pangli pangshap le lomo khwishok khwichang sa ga pai wi pangshap le lomo ji thei khangai thei ga chin wai shi khangai wai shi laka ngachi khangai ngachi laka athang wai worship program director ba isam mangai chi ne ta gangji arma sir yes sir chi thode itum hidang
rivali aki pakla ki mathaya ka ai chidage jen ai ya jen le ko khorum limra ka phani ka mo gung sum ni khorum gangai khorum ma ka tang khorum gangai khorum ma ka ta gangai ta masai ko chot ka chang ka sam phang gangai sam phang eta chung khonur gangar la le ki jeng de khana na wang nai me le ko rivana ka chang kat lak la ili theng sak mi lo ta nganai nganai wa yo rivali wa o ko ti hup bu ka sem ral mo rava ko thieli la ring shop na sak ka shap ral mo rava ka chat ka shi ka ngai ko tong la rai me ka shap ral mo rava sinawi lupawi mirinwi so khami ka tongwi sai korwi akawal mo ko chi thai ka ngai thai ka chena sammis na khangjang I feel an awe in the presence of God. Prahawi mangali ngachirang rang hai. Bazar language na hang sa ja ka ya rally ka thei atam li ya a hain tang tang kari. Tangi chino a ring the kangkar chi jang. Chida ge chine. Jena we worship God because of who he is and what he has done for us. One of the purposes of worshiping God. Itumna ali korum dakle jang korum papa ka chimaning la jena itumi rally sheng me the cook me the mathe ka korum gangai ka thair ka chang ma le mano jena ali matalaga na kashung me the mer me the korum sa ja ka itum ra ki pakla ka chi kup me wa shung me the ka thai da kar sai we worship God to acknowledge his blessings ara atang hangol jang korum gangai korum jena rana niyang wai the os hipaye faithful ka sa mila kai hipaye humble ka sa mila kai hipaye wa ka shunga mila kai hipaye wa mak shoi atam lingar chak ena or ka sa mila kai ali matha me ta otam ngthang saks nei hipaye or ka tiano lila sak lak ena khui mi do ka shung lak ena khale ye mi nei ka chi thei hai la ka rana react ka sa china khikla ja ka he bless us ar blessing ji sambang ga jena ki saragla jaga itum rawi mangali blessing so khmi ji sambang ga so mi hai ko bai chai la ga jang mayong thoi hai la akhawa juli hanung ba la ga hanung li la ga glorify your God with your increase nali so mi to matai ga sang maya ga sang sam ga bangtran rally jena tek miteng saklo khipung la ga ra nana khami ji hi te chongdangina nali khorum laka nali pol laka na ili merte cho hiko sambang dakle ji ga chi hi rawaniya ungai itumna Deuteronomy chapter 16 ni ga patran tailaga na 16 17 ni ga patran kum khali mayar na ko tungana ili khorum shimli rasam pampalung ra rasam ga pangdran ili khorum ga vai ga ratran ki paka apang kamasaina marapai mane ina na tumni kumpai da swami gaiji kachi ma mai kla ga ji ka teola ka hagla ka hongla khamatekla khoi phungsar laga ili ko khorumli rasam banggi gi chine ka chino athang mahang mala khami hila ko khorumwi shuru akako ra chamai da ga chi maningla ranan nali swami haida ji thegi gi chine ka chine ji itom mamalai plungi gi chine we worship God to surrender before the super being. Ana hak mai kap kacha, kashung mai kap kacha, akhawa sao da juvangena ra ina nali khorumre majai pingna jishu phara haire ta ka shaina atumi gift rampong laka jingso shong wena kang ba laka wa khorum laka wa phawa laka na avu ling sopum da vaina waling sopum da kle jishuli wa ga the thran give lavami kala they bow down and worship him today they fell down and worship him the sampangre kachigata version di jang ki wangla jaga ara akwa ga tharai ongnaw ga tharai ara itumli mungi gi rai itumna ali surrender sagi gi mi ga thar rahauda
itum awing sahur the korum the apawa the akorum gaini. Therefore, we worship God to praise and exalt Him, and to because of knowing Him, who He is, and what He has done for us. Number 2, we worship Him in order to acknowledge His blessings. 3, we worship Him in order to surrender before the super being. Ara, jithaiga itum kathara kashenga kokrom hi salak osa da kapatran. How do we worship God in a way which is acceptable before Him? Let me just describe in one line. We worship God in spirit and in truth. This is biblical. And this is from the Word of God. John chapter 4, verse 24 kapatran jan. Tamakli Samaria li the clipping na Mount Gerizim ko kapung jiliwal ka korum sai. At singwak le the Israel now ping na Jerusalem temple li korum sai. Hina therme ki kanga paila khalai sai. Ko jishuna Samaria wi shinau jiliwa sampang tranjan thirdsari and hang miao te. Hey, atamra ratale ko jishuli every rally tumna korum gigaji. Kiena korum rukla jaka mangla ena kala kamashungena korum re. Ar mangla ena kala kamashungena korum ragaji pao ki kla jaka itumay uklung hi itumay mig ena matay kapaya kamashung kangoronga hakam maha rally ngusun gwilaga itum ali chada korum hi saki jine. Jili Bible na ki pruvsakla jaka I look into the heart, not on your outer appearance. Today, ningater uklungaterena itum manglahi rally rawi mangla jili ngosungilaka korumge jine. In truth, kamashungena kamashunghi ku juhena thayrikla jaga Jishu Christana hi kamashungho kapako hi korumgi chiko tamjite sir laka ana Bible lika pisang sir haire. Jili pesin salaka itum kokorum hi rawi mangla lingu sun laka korum gigijine. And that is called worshipping in spirit and in truth. Hipa hi salaka itum korumaka mashwaimara. And the solution is found in Romans chapter 12 verses 1 and 2. Let me read for all of us. Here it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ogutui hili na ogutui na saya je da mavangurum hayalu khanava kai khang haya no we come shung khang rong thai haya pa ji jili phaisin za laga rawi wang ka thara sa da kala maya ka pai sa da ring chikat sa lo ji rano khisang ka pai na we khokrum ne kachite chi thai ka oklong hi thai da klaya sha ga haya tam ka chi thai jing nganaw ki laga oklong na rally musun ki laga chu atishu da ring ka chikat ka sa ka sa chi. That's a living sacrifice, and that's acceptable worship before the Lord. Chipachine, itomwe kokrom hi. The basic purpose of worship is not to glorify ourselves, is not to exalt ourselves, not to show off what we have to other people, but to exalt God, to worship Him, to acknowledge Him, who He is and what He has done for us. May the good Lord bless all of us. Tongali rana somirano. Amen.